Ghana near friend no Gold Coast. Na we no omusiya na asase no ni din any General Hospital na enye Kolebu na General Hospital. Na we no mo ye say enkemra mehwe omanfo a wo mo ewo enknan sa hospital ni yesi yesi omanfo e won kan ena emra mehwe wo mo indigenous people a wo mo ewo enkran ni yesi yesi emfa emra mehwe wo mo na sentia yenya edin Kolebu no Kolebu ewo enkran kasa mu e kire se bepo ene bepo emfimfini bepo ne bepo emfimfini ene efe no valley no brofo kasa efe no valley eno ena enkranfo fre no Kolebu na te se baby a hospital ni si no ewo kole no emfimfini wo mo amena donkolonko ni mu ena ewo kole no ye nsuo inti no ewo kole no entem na te se the valley of ye kole eninti ye ba benya Kolebu ena ye dinya Kolebu Teaching Hospital na asase nsem di kaka che na nye teaching hospital na General Hospital I see ye SCM family mehwe o manfo a wo enknan 8 October 1923 and then Governor Edema Gold Coast Sir Frederick Gordon Gorgesbeck Oma yesi sa hospital no na sada medical bomu amane de akere mo no on the 1962 and a Danny Eddie Free General Hospital no Ebabe Teaching Hospital Danny Free General Hospital Ebabe Teaching Hospital in 1962 now wamu ABC School of Medicine and Dentistry Edika home School of Medicine and Dentistry Edika home and on kane no near friend say University of Ghana Medical School see asan babium University of Ghana Medical School na edi etreni adokota for and intia no ahye ne so edi amame enei ye friend no Kolebu Teaching Hospital oba abibiman emu abibiman yo oba Africa nyina the third biggest and etosomiensa hospital so pa ewa bibiman mu nyina the whole of African country no makomako 54 African countries nyina makomako 54 nanso se wo ba abibre mu hanom a Kolebu Teaching Hospital the third biggest referral center ewo abibriman mu hanom yetimi refer nkrofo from other countries ediba omo bed capacity no 2000 bed capacity and your clinical and diagnostic department ahodo 3 centers ya eno no excellence and into Kolebu Teaching Hospital one more at the end of the amawono yankonko 37 military hospital senior you be abinyano 37 military hospital no and also ho abakosemunie and also so oba Ghana ha no more especially Greater Accra the second largest hospital Greater Accra we Kolebu Teaching Hospital the free ho and more na 37 military hospital no British military officers and ombabisi ya General George Guildford and obabisi sa hospital no mami modin biom General George Guildford and obabisi 37 military hospital na omusi no 1941 and a 37 military hospital no womu esi ya na botaye ne se womu de ba besa omo ko okun emrebi BBC ewo wiase nyina ana second world war na omo ko okun no se wo ko okun na wo pura na wo ba honomo ena no omo de wo ekokokohwe edinya na omo de frɛ no sabre no the number 37 General Hospital the number 37 General Hospital adentia enam esanse British British colony no na oba West Africa hospitals ahodo omo asi West Africa no ni omo si ye Ghana ha no military for no eno na etoso 37 hospital omo si West Africa nyina no na 37 military hospital there no eno na etoso number 37 Edema British colony no and into no friend number 37 General Hospital in 1956 and yes san edin no
yɛsesa edin ne babayɛ no 37 military hospital a ɛno nso so oba Ghana ha no mo a 400 bed hospital capacity ɛna wɔn nso so ɛwɔ wɔn akache hɔ no mo a wɔn si yɛ sɛ wɔn de baba bɛhwɛ ɔmo call Second World War ɔmo praye no ɛhɔ no mo ne yɛn form nkɔ afei yɛ kɔ yɛn nim no ɔmo de nkrɔfoɔ bi ba bɛka ho ɛyɛ nkrɔfoɔ bɛnya ɔmo de military personnel no kyerɛ sɛ woyɛ ɔsrani a ɛhɔ no mo na wobɛkɔ akɔgye wa ɔyarehwɛ wo ne wabusuafoɔ afei wɔn nso so a yɛ form adwuma mu ɛwɔ Ministry of Defence ɔyɛ civilian nanso so yɛafa na adwuma mu ɛwɔ Ministry of Defence nso yare a ɛhɔ no mo a ɛna wobɛkɔ ɛno akyi ɔmampani yare ɔno nso ɛhɔ no wɔkɔ ɔmampani abɛdi akyire yare ɔno nso so ɛhɔ no wɔkɔ mpanimfoɔ bi ɔmo nso ya select wɔn wɔ Ghana ha no ɔmo nso so ɛhɔ no mo ɛna wɔn kɔ ex-service personnel ebia na wayɛ military adwuma na wie nso yare a ɛhɔ no mo ɛna wɔn de wo ɛkɔ na ɛnɛ yi no ɔmo abiem ɛde wɔn a ɔmo nso nyɛ militaryfoɔ ɛde aka ho bi onye military na wo yare a nso tumi kɔ hɔ but momo de no wokɔ hɔ no mo a ɔmo ɛhwɛ wo wie a wobɛtua ka nanso militaryfoɔ ne nabusuafoɔ woyɛ military man wo ne wo yere wabusuafoɔ no makeka ho woyɛ adwuma Ministry of Defence mu nyina mokɔ hɔ no mo a yɛhwɛ mo free a muntua bibia na kae na hyɛ ne nso sɛ sɛsia no free the number 1 General Hospital no ababɛyɛ 37 the number 37 General Hospital ababɛyɛ 37 military hospital na 37 military hospital you know ɛsan ɛsɛvo aban no emergency and disaster hospital ɛna afei United Nations nso so wɔn nso ɛsan ɛhwɛ wɔn mpanimfoɔ ebi yɛsan nso ɛhwɛ abibiman ɛbibre mu atɔyɛ West African sub-region nso yɛsan ɛhwɛ nkrɔfoɔ bi ɛde firi hɔ no mo a yɛsan ma ɔmo tumi nkrata ɛde nti ɔmo tumi tete nkrɔfoɔ ma ɔmo abɛyɛ adɔkotafoɔ postgraduate medical teaching in Ghana yɛmfa Komfo Anokye teaching hospital ɛntoa so yɛtwa ne tia frɛ no CAT Komfo Anokye teaching hospital ɛwɔ Kumasi ɛyɛ regional capital Asante Mantam wɔn nso so kura 1,200 bed capacity 1,200 bed capacity and also the second largest teaching hospital ewo omayimu as we speak asase no na eyemienu omusi no 1940 no musi ye na ye wo the African ena ye wo European hospital nti omuchemu na yemienu na African hospital no na ehwe bibi man panimfo enkoa ena European hospital no nso eno nso so na ehwe Europe fo panimfo enkoa na afa yegusu ayeko yanimu no ena omo yese da bi e wo se ye ka bom enti first na ye Africa ena Europe obia wo ne de ena omo ka Africa ni Europe ni nyina bomu ena emaye babenya Komfo Anokye teaching hospital na asase no na omo efre no Kumasi Central Hospital. So in 1955, and I share operations asia. One was a sunny ding, Ebabayano Komfo Anokye teaching hospital. Komfo Anokye teaching hospital. One more year, sir, send a beya, one more the best set. O Komfo Penyipa, Komfo Anokye, one more the best send any munyam. Ewo 1955 and asadie no eba so and I mean no say ababaye teaching hospital because yama wo accreditation a omu training medical students ema mo abaye adokotafo sanso and a school of medical sciences ababeka ho ye training crofo from Kwame Nkrumah University of Science and Technology a wo mo so omu kokoje ayarehwe ewo ho no mo a we nso eba mu 1975 it take referrals not to say regions e wo Ghana ha no maku 16 ena ye wo na so out of 16 no 12 regions and almost so we yare a omutimi refer wo e de wo Komfo Anokye teaching hospital. Tamale teaching hospital will be the final one and then we draw the curtains down for today. Tamale Teaching Hospital, Sani Edine Tiano, located in northern region, Wamahin Crew Tamale Emu, and into Tebri Dino, ena yede eto eso. Na Sadia and Penny 4 AC, Yanwa Mwabini Mupono, one year say, Komfo Anokye Teaching Hospital, share one more in Finfrim Hodia, and na regions ya was so honon so almost
hospital ben e behwe wom eni ti omu si Tamale Teaching Hospital ne say omanfo a womo atifido mantemo upper east upper west and northern region and nekwa de north east any savannah ba beka ho womo mu atifido mantemo no womo so yensi a sabia mfama womo se ne be ya e behwe wom eni ti na eye Tamale Regional Hospital asase no in 1974 and we must see ye ewo Tamale a wode edin eto so se Tamale Regional Hospital enti na ehwe omanfo northern region upper east upper west and then savannah beka ho na north east and so ababeka home. So in 2005 and northern regional coordinating council and pending 4 years say one do amontuma eba bebo Ghana Health Service diano na oma peja hospital no emu and into omo peja emu ema babenya abodini teaching hospital na sa abodin teaching hospital na eba benya ye no omo nam so edi trainee health professionals a womo ju omo adisua e University of Development Studies and inti ena ama ene yababa benya Tamale Teaching Hospital because yadi training crofo ama oma babeye apomudimu empenimfo entiana ayaresabia makomako enan as part of celebrating Ghana and yabu nkompa kwakọ yachi say ye ya yenya ye yedi mu nsem atwaso. We honor you, Dr. Kwame Nkrumah, the Big Six, and all the great people that led the Gold Coast to independence from Great Britain. Let's go now. E.T. Mensah, Papa E.T. Woman Daboshin, Kehala Laneni Oma Ohagana Mabife, Ayeko E.T. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Hallelujah. Toys of the brave and the sweat of their labor. Toys of the brave which have brought results. Kwame, star of Ghana. 8 minutes after 8, we are live on Ahinka 93.3 FM. Jumedi no ye Maakye. Yes, Nkonya. Baby atemudi. Obi etie ha. Yansu ye nim hwammo da. Nia mo hwehwe nko an ye de bema mo. Yes, ye nim hwammo. Nia mo hwe nim nko an ye de bema mo. Flying on the wings of the solid production team in town, led by Odi Ayenkan Kwame Yaboa, Kwejoba for champion technician Ziggy B. I am privileged to speak on their behalf. Obuoba Ofori Amanfo me midin. Also for Adrian Fabra 0594841044 0594841044. Baby ya drununim dada eya woda chinti ene ya de toaso amamo. Na before ya be sa ne ya be kwa godi nkomo dia bam say ne eya World Kidney Day. World Kidney Day. Enti ya wasi ya na yedi mu nkomo. Yen kidney no eno akwa ebibi ti say engine. It is part of yakoma wakoma. What is here? Empe bebre ya ne entai empenhwe. Kidney no krampo no ebi mo krampo enhye den hunu so mfaso. Enti ene no ya bedi mu nkomo edi amamo. Sani ebeye nyoma beko so kama edi ama yenti eni afatu ya husu se enyoma ne ebeboa ye nko a eni ede ho nsem de beba kehalala na ni oma ohaga na mabife ayeko yiti Ghana we now have freedom. Ghana land of freedom. Hallelujah. Toys of the brave and the sweat of their labor. Toys of the brave which have brought results.
Atta, Edward Akufu Ado, Emmanuel Obeche Bilamte, Ebenezer Akwaje, and Kesley Hayford. Benson Saba. Okay. Hard grants. And until you have 0594841044 0594841044 Fabra na yene kama emfa emma as we speak here unimudada Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM akamienu Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM last one Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba ahinkan 93.3 FM enti yifa ne yaduro woda chinti akabako woda chinti last one woda chinti afeyenwe anum kakra radio papa abozege akabako yasanwe anum biem radio papa abozege final one also thank you final one radio papa abozege thank you nibi enu tebusia for me mama kwa ba wa hu efamra ahinkan 93.3 FM radio no eba ya other radio stations as why share no ya ahinkan ya no kre na me ka kire wo no you can take it or leave it, you can agree or disagree, it is your own cup of tea, you can choose how you sip it. And the wow gali but me Bible ma meti ase say me kan sem papa mfama me ho and nti nya dia me koto nsa se me di be hira me busuefo ana se me de me nsa benkum be chese papa fie ni and I will never do. I will continue to say the right things for myself and the company in which I work with. Nti ano de ti ase sa baby ayadro no eye wodachinti. Na wodachinti no sane be ya wo a wutie me wodachinti be ye prosperous. Sane be ya wo a wutie me wodachinti datin wotena ase no bu nkompon ko hewa chi a betimi aka se me ni me ho aboro. What is here? Debia so asem we kan se radio ni de doso. Na se wutie radio se wunya radio no a wutie no so mfaso. Enye se wutie radio because e was se wutie radio. No. But I was say radio na wutie no unya so mfaso. Enu ntini ya yetu fu de bia say fatu baabia omo beka ensem no se nyete no a Ahinkan FM o de kwakoto omo pasem su asem no a wonte hwe but ha no ye ka no kre no se de yete no a no kore e hyehye ti se mako nti ka okwabana ne ani a bo nso oposa nani saa no kore e ti se sekan and it's a county product and you want a channel. Yeah, but now no more ye need watem, but ye cannot creno and a diatro. Atem did ye and come home. Ye need watem because yan trainee and say ye met now made it penny for atem. Yan trainee and sir. And I'm from a Christian home. Me mama and papa will not allow me say I should insult people. No, they will never allow me to do that. Bible no kra me mama and papa kra nkan Bible no make kind nkan sa. What is here? Entity ya me nya ye e wo Pentecost. Enka sa nkyere me. Entity ya me nya ye e wo CAC. Enka sa nkyere me. Entity ya me nya wo Presby will not allow me to even do that. Presby open one of a school ye discipline pa almost school they will discipline you nansan minimum said that so hard ya me kai come go school no go school no ye beka kire we say kwasiada mo ba sorry na wo kwasiada musuo mo na wa nko presby sorry ade de be ye odwo da school mu no ene yesi ye momma maybe your mind edru no yesi ye momma abiem nti nkwala no obi ye ne ope and o man no agbada birijo ayetro kan ha ndi sesi ya no ne ye nyina kofi agiri e na otaka na sem o se ye ne awurade nanam o man no ba bia yedru ne awurade nanam but say empanimfo pa wo ho be bibia ma o man na tesa I will forget it ye ne awurade nanam o man no asai ene ye ndachi aso man enti ne ye de nam ni ye say so we are delegate na mo kwa akoto aba e de yi pani am na be represent mo akọ national elections a
elect a patriot, not fat account owners. So who general elections akwakoto abama president, akwakoto abama MP, akwakoto abade yi pani bia. Elect patriots, not fat account owners. To abama onipa o mine dadwene eda na koma so. Enye ne wo sika on account mu bebre. Eni nti wo koyie no wade ababe the highest bidder. Na mato abade ama no. If you allow someone to buy your conscience, that person will dictate what you should do. Don't forget to say, there is a saying that he who pays the piper determines the tune he or she should dance. And into any parliamentary candidate, Eddie, ewo NDC dimuno. Mama okoko yi ne bank account sika akese a tele no ewo mu no mama ni koko yi no no de ba ye na mato abade ama no enti sesi ya no wa ba beto mo conscience onipa ne pe parliamentary aba adie ewo MPP mu hwe sika mama ne say no enti so ba be ye MP a do you expect him to come and do something for the betterment of the constituency? You lie bad. Do you know where they get the monies? I know more babel lavish on you people. TMA delegates, Masa Americano. Political delegates, MPP ni NDC. Muntieha. And Masa Americano. Samo kotua badia yimpenimfua. Internally, Nans a yanko point adomwa. Next year, pepepe. Yes, I kwa internal primaries. Next year, internal primaries ibekoso. Yakoto abade yi wo friend saying party chairman, organizer, hwan yakoto abade yi. Odi ubehunu se ne nkrofo beturo sika. They will throw money will fly. Money will fly. Ene, oda chintin me wo ho abotre pa be kwaba. We should elect patriots, not fat account owners. Mr. Dako, a renowned entrepreneur. Wa ben papa. Ghana regions ni de mini maybe and business ni bi ni. Ye rada ko ti en kan ye mo ache mo akwa de ba hinkan so. Binya betonka. Apu mboko de. Boko. Na muswe. Nyame adom yanso ho ye pa. We de wada hromo regions no emu de he na unya nduru ho yi. Nkaja me pe region ni mu ba ko ayi offer say branch manager ehun nanka me so me de ayema de. Okay. Anopa ya jiri se adwuma mu ye boko. Boko. Ye de radiase. Ela de ye ba wona so ana etia wa ye hye afi emfitiase mu no ye ba mo ho ma mutututu ye mfon kakra ye mpe bibi nye se ne be ya afi ne nkwa wieye no ye bu nkompon ko hwe etia ye betimi aka se ya bibi e de ama ye ho ye twa first quarter of afi no abeduru sa brei obi a onyam hye bibi ase kra se me na wo ka kire no. Obi a bibi sina ni so a onya enhye bibi ase maybe o hihye no normal yi maybe but so we your business a man chance bibi a be perfect and san was started ye ka se bibi a munu nyansa no ba se wo tu anamon e di kaina e na nyansa no e baye pa and he said the obey your people so biara no ehia na so wan tu ma na mo fan to from there nyansa no enya nwie peye ye wode oye no ene ma nyansa ewie utu ho na mo na hu nyansa ho okay enti sisi ya no nia wo kan se obi adwene bibi hu a wontu ho na mo na beboa no se oje ho se ubeti ana se usika nyina be hye ne de
we bedroom ho sa say wo 1,000 a we betimi be 100 a starting now we starting as nyansa no ba we be hu ba bi also tia and we be hu ba bi any say we do na ekotia sir na say we train pa say oh bi bia no enye ebi asenya sanya me bodo on kaka to ho na mo ebi mo ka say oh me dey me business or say me cultural business plan me project ni nyina ye na say wonye di dade a na woni hwe na onya hwe nya enye business plan so mo ko static kakra bi aba static no one plan na okay yeah ni say obi nso so our plans na waka ni nyina wa draw ni nyina kra gu dem na aka akokoduro a wode be hyase sa nipa na sembe na be ka kire no yentetie mu no e wo ye school kom in particular e ko school na o se krom ya wo sha mo group no menye sure say school for no sa sebe omo man ko bebre no ena wa kukudro uko school no a ma we mere ebo bibia no peso bibia e frenchim mansan watu anamo ntu pa hwe wi ase nyina na se ekomu ya akra in particular omo mutimi tu anamo ye business ana so omo ye no e fa no college no e wo form enche se college nyo but no man e chere ni school no ene de famu no wunwie no na wo ye hufo so obi ama wadwuma unim se wo abrabo no kai wie ana so wawie o chanza ba be ma wadwuma kese bia na se multinational bi be ma wadwuma kese sana school di shei ani ntira ko su a ucha 100 years wa be ya ucha zero years wa po ni na menya sho ucha zero wa bon ya de na mo chano na ko ni yebo ucha e bizarre definition na uka enchese wa be wo memory a ultimate can be obi catch on chese ultimate solve problem na sebe wo ko bontina so ye business courage ni chese de okono de be bamra e ba obe solve ko but wo ko school no tiane abokoto ya so abon enti eno no ma hu bon to ko be tire pipa ni nyina ba to tu hu na ma na hu abon na me kona sa nye enti e wi ase de ma ni pa ye e ya kukuduro wo kukuduro na utu ho na mo de di kan no asa tu ho de o ko na kwabo form na nkofo serew nya hwei na usua nyansa sa e be duga di nyansa no kosora be bia utia ya e bo no utia ho bi da to bo se na no mana entina ehia sa de di kan no be bia onye di da kakra bia betimi da ira na start okay afa ya hwani say obi nso so ono wanya kokoduro waboaboa ne ho ono de watimi abo awuram afa business na ahya ase se ye rofu kakra na bamu ye bu sa woni pa no wanya den o ye business your management o manage ska o manage product o manage nkofo a no mo ye adwuma o manage systems bebre nipa bebre no ye management no ma no eya na wo form enu ntina sebe o kwa na duru be na pema na che so onim ye dai dai ko form che o so sa ko penim dia foforo ubi san ko form aye bida ana so pebuku bi kan ana so benim panyimfo a o munim bibia o mo ye bibi kire o so a certain bia no bi sa obi ko duru be bi na sa business no je say say dem pushie nkwa e che so onim bia na wo sala onim bia na pem nti ko bi ka ho so wan ya nim bia bibia no o duru level bi na say o pem na nkwa che say nim bia no o hia foforo so wan ya nim bia to so a untimi nko nim ati say de wa wo ba ko nim bia ye de tete akora ba ko no enye the same thing na ye de tete akora me no e bi o business no bi shop ba ko nim bia ye de manage shop me yan na different ko se dia ba ko no fa ni pa ba ko o fa bi 3 different places o fa ni pa 3 nyansa any system se also usua na o de hwehwe no se be ba ko no ntimi enye ni yes e ba sa o so o pen dia na so ko pen nyansa kaka o betime do the next level Enti na say sa entity ye no obekọ school mu no akọje no ana kwan ben so no obefa obekọ akọje sa entity ye no sir mpanyifo eyebi ebi mo yebi ebi buku so ho obo so obetima ko school akọpe bi but ni nyina mu no say o tiri mu say o duru be na o pema sebe nimbie na o hia
Maybe I find out. Into this a scale. Business a scale. If you have to be a scale, it's all teaching my worry about a scale or kanka a scale. Now scale no to me and build a scale I wouldn't who answer. They said you'll be quite medical doctor. You better to be in few numbers and Vienna. If you are not a time and acquire housemanship or design or develop a skill, it do maybe as way or expect or obey or have obey. The same with business and after even football. Well, fine. After any I find I had now could training on his expect. Much be our a skill no one. Now skill no one better than a pub or be training, be man on him here. They're the same thing. To do the binary command. It's all skill no also. And who manages car? Answer. Now we answer customer service, sales, taxes also here. The normal people nipa manage almost send almost one city. More corner again also here. One kata kwa bobo say who didn't cry after we chow. Will be discussion or you know scan by an auto to papa so. Yes, I'll block. Uchina, we say yamwa. Will be new near Obre Oyase. This will be about 1,000 what I show what you mean, push on a board. Scanaba. Now they're cow. Okay. But you have 10,000. But to be a new that's the only business. No one is always faster. That's just a business. No. We are fair now. Can cry no business never possible because it can be a no be yamwa. Can be a be yamwa. Inti sano man can get no year. Once in a business. And it's all rush. Yeah, mango phone you in a year, my day. Let's see how him dear. When you was another, I said you would be a Bruno. Shafoma was an empty. Yes, I shall say the Obu say a near me call rough kakra, but see when you could draw Nanya, we are no sooner who are dear, Utumi. Yes, sir. That's it. A bit of everyone when it's so. But many are the Tembiano, so the 2 teams at Tembiano. Maybe, yeah, Juma. Once we are on UTF sports. Oh, said it, most of the appreciate no one. Sano man, so you tell any, that's all come there. TV no me bawa, and yet, Sabe, and go for movie or movie, no most in our social. So, Betham be or be Pamadia, no child stars, new. Oh, this officer be our 8 hours, and be our TV and also radio, no one that. But you know, I will see him in the air. Now, we a taxi driver, for instance, who can be our Obonium. I be a bit what you know any year no that. We are with the Sabi Tino, Indian and Yamada and Tino. The information of Munia or Brabono. And play business and information of Munia, business and employee. It can be our environment and also create the idea of the bomb. No matter about business side. I can't kind. Now, I know Kakano TV, you know, both of them are preaching. Mr. Obe, Oka, and some power. How? Let us say, Obia or yet hairdresser. Senko Betty Bibia, and yet video be Pamadia or no one Pambukrada. Aha, now we see. Now they will take a 70 manager and cry. And go for you, my father, a guy, a guy. What's your answer? Then after you, who train you more? Ubuomo. A grand giant for a and Yansa Ben Ocean Farm. Now, sorry, some dear. I did our head in 21 days. You know, and it's all your expect as a box as you are more very goody. Some people was a demo or a video of mobile boxing. Football is the Ubisoft Omega. Because you share masterpiece was in normal outside. You know, a copy of your copy. Sir. And image information and friends and for you know, and on a power trouble. There will be a penny of the human in the same thing. Only a cocoa for some beer, no, or cocoa for you. So criticize environment, you know, video, audio, books, in commodity in an son or say, you know, about 2 months laughing away. To say be away and some chronia also saw was our share and penny for medical Jumani Muno. Woman, constantly. I just don't know at 24 hours, no bear 130 there, no nowadays.
Tembia o show so much show go so much yom no so sit trend so sit come and then more I expect na yes and you know Zaria engrofo bi kura de so omo data and the pono okay so and the honor that not just no aduma na nkoya fan show bia because what be mo no de come Tembia no and no na o make it decision and in that say sometimes o koda if you are helping be na if you are obi bo bi tio so na na obi so bo tio say man for na yemi but agena ne wanni so na we call na nim that's right it can be no so criticize environment can be aduma bia we teacher o se can be we sanko for mo no e master can be obi ese obi we are buying more penny we are president or so can be books or kind of yeah say na me say developing my mind it's a one yes idea o performance na be kofu na we are kind of also yeah le sabe 10 years old also yeah toa so obi eno what we dey we are say for the 5 years as I say na ayo this is a movie to no kan ombre politicians expect you know 10 years 20 years 30 years big business people around the world don't go the way you must say 50 years 40 years and sana would do baby odu no na o ya ba ko etito a o ze no ano no so ma honre na usua because o ba be expert and it's time for you to become an expert yura asem no waka ni nyina ayi madam fu be say why ni nyina yankopon nhira o bibia ni e be san ba won chen na wo de afutuo emu ohwam sei e de amayen odaroma yes sir yes say okay enti abusuafo ye ne entrepreneur yewura kwabena obin daako ena atwetwe enkomo no asem na okan ye no eye futuo adwuma bi a wo ye no ewo se usua ne wadi kan wo mu dada no ewo se usua no wo hodom a mpanimfo no wadi kan no na nsan kura de yama bibia is so simple eno ane so obeko YouTube ko YouTube abo ne pakpakpakpa onipa na wo pese usua no ebi odi ahenkan ne presentations ahodo na pese wo hwe na usua eno ane so ko YouTube a wabo odi ahenkan bo nse be yaba ni videos be bre ewo ho na watimi ahwe ne wasua na so ene hairdresser fo wo be boy wura adwuma ni mu no wo mo de atu TV bia ne wo mo ye kura hu hia ewo nsunsuanso abrabo ne so opani na tirem yen enfantu yen kotodwemu mobra ye de mobra ebeboa yen kana shan nsoma yen say we are live on Ahinkan 93.3 FM 35 minutes after 8 we are live on Ahinkan 93.3 FM also live on the internet YouTube Ahinkan 93.3 FM Facebook and so Ahinkan 93.3 FM ye call ahomane so na yakwatwetwe enkomo edabi onye ACP abranti ya ntwero wa hanom SP mum ana Chief Superintendent Bismarck Japan ono eno airport divisional police command honom osan psychologist yewra wote yenkan all correct sir yo megaso atore bia na ntwero no ato afaso a wadaroma wo de beche yen no problem good yanka bi nhemu ne yete se sukuu ni bi okokohwe ne BC nsohwe a wo kyero ye no ebeto odwa na kyere se wa feli eno nam so amakoda yi wagye ne nkwa afri ne nsam eno ne yaba mo nchen se jamoni animdifo ede ne beba be mo nipa beka se asem we yasi ede ntime gye nkwa afri me nsam yo medase I'm sorry. Sometimes I'll do with nipa a brother and enti aseso na obit me intimate ase de entia nipa beka so oje nkwa afiri nso nanso so say asem bi to wa you free world na wo mu no che say bibi asem bi asem na esi no e fa ko te bi afoforo bi so at be honest say when your problem nti problem na when ya no
wadwene mu no na akoye wote say mo bia mfiri baby ama ana say nim guase free mu aba no eso eno nti adwene no bia ba be hyemu no ba sa wo nipa no ho mete enti na akoye wadwene say o enie ifiri say me endign no a eno krae na je say huhuru na edewo no eya wo say uwu free wi ase mumu a de ahoto ebebrew enti the problem bi ba wo so a etumi du kugina sa ampempen so no so oto na problem ni wo so a won hweda ntai enwene sa na ema no age se wonya mental problem to say ebi adwene no eya ate afa so na mom se problem bi ko bade a etumi du kugina sa ampempen so no nti ya na ye kan se mental health ankasa sa adwene mu yare enipa bia ewo adwene mu yare kakra na esa ka say there is a thin line between sanity and insanity adia ekire say nipa nya oye no ebia adwene ne ase kakra na say ense ne line is very thin and into between ada sorry abiachi na asemfoforo esi na ni nyina no ye pointed to the fact say na adwene mu no na chese bibi atochima kakra and so how ba etumi manipa edine say adwene say o mame free wi ase na me kope ba bintina eto da bia kasa ye kakra na ya na ewu empenufo nya kasa empenufo kan ni nyina na ye say ferie no owo de fenyina mo owo and so bi hunu say bibi koso na setenemu na ferie no so esensenia obetumi agina no a sa nipa no obetusu owu asense obetuna se ade anim guase Enji wada Roma o eba sei a eden na yene a ye ni busuani anase ye ne nam ye ne ewo biaye ho no eden na wo se ye de boa sa nipa no okay na edi kan no e wo se etumi hunu nkofo a as a candidate for suicide you say you no ede ben na e be hwe a e be hunu se nipa we e betumi commit suicide afei e betumi atia se ho se e how ben e betumi asia e be manipa commit suicide no pese ni si ya moka ho asem wakohwe ne resource wakohwe ne resource no o se o fail enti no agene nkan efrinesem se ho ne free dia ye bebi sa ho se e de ne siye expectations ben na owo e den na o hwehwe se obehu no the aquatic classrooms were born that dia ono really am fa no ho ono nim se bon na wa bon se be adesuan kan ho so now ya ade kakra ana se the same e den discussion on the friends yeah ana se the friends on no nam we nya school we ko eninti na me de me ba be kafia na e wo ho eden asem na awofo e kan ofie wo de wabon na wa ejimijimi na wona mfugo nyina ekọ obehunu de tie saa ne oma no eden na yekika kire no eno na se so wantimi amiti saa target na e ma ne hunu so wani me hunu mfaso bia awofo bitumi aka so de hunu mfaso bia se yes kura wantimi enchade a hunu mfaso bia o saa ne hunu mfaso na se me bed ma awofo. So these are some of the problems. Yeni eye busuafo aye hode ne be ne di kan negative comment aye fa ye ma ho ene ye nuanu ho nyina e wo si ejai negative comment no ya de a it batters your self esteem e kutia o self esteem ena e ma hunu se wo hunu mfaso asa wo ye worthless tisane mani nyina ko hye nipa ni timu a na oye fili se o ene woni ho mpo a emese mo ni beje mo penisa enti en betumi afa ne nkwa afei saa ne mana be hye nipa ni timu no ye be hwe se ede be na ebe hu afa nipa bi hu a be me ye hunu se obetumi aye saa adi ne hu awu ni titru nipa bia se saa adwene ne ba ne timu a ne suban esesa ne suban esesa se na openipa afi de onka ne hu nko nipa hu bio opio no ne nkura ko diagra o nko diagro ne bio
so pie kwa abontina don so no nko anam baby na ya self isolation ba nanka onte saa obi wa o nyini no ompe nipa gro bebre eno wo ho ene yesuban but the suddenly ni suban asesa saa no e o si say e dey na ha me be obi ho a oyedin but e duru baby no na ase na ni agye no ho bebre bi saa odwene ho a wonte ase o hwe e dey na ese a me be ase na ni agye no ho bebre saa na je se ni suban asesa enti e kan de ko wie se ko ba se woni nipa wo ho woni akora wo ho na ni suban sesa free se ne awunim no ho a e ho behia se obey investigate and now baby say I want to say then ekoso na se nipa na suffer loss bi on abrabo mu mra enche ya what na ben ho ebise bisa nsem obi o wa obetumi aye comment on ankasa oh na wukura nka mepe me de mewu ofiri ase mewu na bibia asa oh enche mo ho me biu those comment ni nyina ase agro but enya agro dipa bi esa yema ya adwene nkoso on se bi owo aye se emusu ema obi a mpe wo enti nipa bi ona so di wo asem di agro enye normal sa because enya de ayetai eboso na obi ka so me bi kura de ba de sa mpo de na mewu de nipa ni hu sa because obi enim tam obewu obi tumi kasa definite o me wi Jesus dia SS kwaye nkom mewu eden na esi ema ye ni nkosa amofra no ho ene sa nipa no ho ye ne ene on ye adwuma se panyini mpo a ono so beba no otwene ho firi nipa ho obi ho a o sha ase e bia ade obu se e valuable no otimi de che mpa boy de efe o da kwachi na da bi je se o ye ni papa o krakra na kire se o firi won tia ko enti obi ti wo no fa na ade na o de akwachi na osi bisa then na ekoso papa iti ana sa abofra iti enema no edoso ba we no me enema immediately ba abofra tichema ebehunu na afei ya pe emwa edi ama no ti woni wo mba wo ho a tembia fankranhye asem ema no mane hunu se ene na anye ya ochina ebeyeye mane hunu se first failure is not failure unless you give up. Mane hunu say if you fail, try again. Tani mano. Okay, can't change akora na eshiniti mane hunu say o failure eno nchire say we are say abana wie. You say ne oye light bulb or try 99 times. Sir. And sana ultimate enya the final one. That stories ni bi chire omo. Eboa mo so hunu say failing in just any and obi also no say the personality necessity who nipa woni ni dealer and can be very sensitive what can some be trainer to me ya ni ankasa therefore no identify zango for no or ye mano kra obi ani ni suban see now so no me ba we ni suban to say and can be mpe ni muka on share that sa na ya bono njo kana asema hunu senia obesi aka na asema na mama yentete nkura no bebre eba sa no a me fi se sa adwene ni na ebefiri na chief supo ansana yebemo akokra no obi a wono nso so wote hono mu a na sa nsem no aba ne tirim onkoku ne ho oni ne ho awu sa onipa no nso asemben na yebeka kire no ka kire na ne se ewu enya adepa enti uti ho na adwembo chim koku ho di ho awu a ene obi nkasa onua bi panyini bi asori panyini wawofo ene nkasa na ade a epushi wo no se kodi sa abane ne hunu se sa ade no entumi nye wabrabo awie especially obi a usakura ade wo emre bebre wo wanim eninti sa adwin bi sa abo tima enye normal enya ade a abrabo kwan no panyini bi na ene ne nkasa memfere ho kura izan se mo bebre wo ebetumi edi amawo na chese sajene na free wuchim enunti de medibeja sa amofra no so eno no no mo no sa brabo de ne kwan ware obi o ye teenager wo mfi bebre wo nim nyankopon ye wadoma ne apeso o ye bia obetumi aye enti mo fra no nya abotre na omunya good guidance and coaching from parents mama mfa we ntwem eno nso na tere bia abofra bi wa bekas on kana asem nkyere na wo because
the kwa awofo na fa atiti no as a perfectionism say oh were you mistake akra bia the way be see aka no na ma I say there won't be any mistake ana meanwhile no yesua dey free from so mu it's part of life or experiment here then na he learns from it, he moves forward and then do other things enti momma yensusu enka wanim obra ombeyam from so bia enye deadly afei yenya bonding papa emma ye mano bonding sa emomunya trust ewo mu enti odna se mo bo ni ma wonsuro but as say ana yen sebe nyamre man kura no they say kura de ewiase no be abeduru computer world inti mobile phone world inti technology world inti obetumi no ba tena fie mu nyina mote ho we even ebo game on the phone so we che WhatsApp on the phone so we o Facebook on the phone so enti yen kasa baba he kane no agura nanka edi no we bibi memu ha ye to ware ye to dame ye bo ampe ye say ni nyina na the bonding eba so say ya individualistic too much nti abusu fe nyina awofo no nya adaje man kra no eba sa asem bi hye no sumpa on to be kan kyerɛw enti yen criticize rapport no e wo fie ye man kra ni hu sebe o ye bonding ni nyesika sam no your presence and consent caring many penny hu se nsu kra na ye no mada manenti as the ndi ye no nsu ada next time say there's brighter future tomorrow and in criticize rapport no awo ye ne man ntem ba sa bibi ha omo mfa nhye omo ho yes abe he obana kodi no bone also so the how for the rest of your life because we say and then now say me ya ma nyentia me be yet me di no ho sa bone am I a bad parent me say no be do nya for the rest of your life and if I cry the way jam no Chief Supo mo wanu hwam why the papa na we dia ye besre na wama ya no abra no because awofo ni bebre wo mo asede ye wo som ye wo fie no mo nye ne awo kekan bebre no a wofo no bebre no a ne piepie mo ma no e de kwati bia mu saa enti ye beta ba wo ye beta aba wo na oni e tiefo nso abonkomo se ne be ya ye besua ene papa nyankopon de adomo yi wadaroma that's papa pase ye tun safre wa oji yen so okay abusiafo ye ni chief superintendent ena etwitwin komoni ra Bismarck Japan na oko airport division no a ono de okrom airport division ono en wo ye police commander ewo ho osan so ye psychologist en ye ne no atwetwe enkomo kama we tuyemfo nti ye besrɛ mo moma yemfa emmobra me de bia meka se futu ni tie a moma yentie ni sakeke yemfa mobra na emmoa yen kama pa me ne mo ka sei assembly member edema chiremi number 2 ana chiremin okay yera nuhu ayara I join here in studio mo hanamo boss good morning boss apumbo ko de Allah don ho ya pa ite radia sina chiremim number 2 manfo ho te sen ana pa de de Nyankopon ase mi frifie ba de asundwe bia ekoso kama bia sori ana pa ototo ne nyoma se obekọ jom na na so obekọ nefu ana se obekọ na dwumu na watimi akọ pena no aduane bia akoso kama okay edi obi a enena eye ne first time a what chiremim number 2 wo chirem achi kwan yi a ehfa na wo is high electoral area na we he yeah chiremim number 2 start from Ohima Brono so e de call Zongo Bremu Islamic nyina kata cross na ekoye chiremim number 2 Zongo electoral area. Okay, and no Brim Central here. Brim Central here. I dey call Brim so. Zongo. Honina de sane ko down junction ko honina ye chiremim number 2. Odan Zongo. Enti na say o electoral area no more or less Zongo community. Yes sir, but it's combined with Action for Kakra.
Because it is cut across Islamic Zongo as a whole and Sana or Himabron so for so okay. I know who as a cosmopolitan kakra. Exactly. Oh, okay. Yeah, okay. Now, omo hono mo asetena te saying. E ho there ana chiremim number 2 ho nye. Chiremim number 2 e bronu bi a anije e wo ho pa e ho so asumdwi e wo ho. Nkan konso e wo ho. Ti a think say ho de ho setena e de pa yi. Eti wadaroma oba be di so emfie dodo seni na we no first time and we di kan baby dada. Wadaroma this is my first time. Me be assembly member, but my second time me contesting first. This is the second time me san call ya me win as a first. Eti we di kan ba be try but anye yi. And a second one we na we win. Oh okay. Na adenti na wo si assemblyman na obedi. Na krenye me obi a ya wo mi o achimda zongo ho na masiso zongo so ye brono a se dama kuma super yi na nyoma bebri e wo ho a na me hu se matime yi hu ache as a voluntary service na matime aboa na me brono so afa no tuma paifra eno tina ma me ko gina asamba okay inti sisi ya no ba ye o say o first term wani mo first term no so the covid asay no ana actually covid need we are seeing na asay nyama but as a leader there samre na say onso ye dwumaden na otumi boa o manfo a o mato aba e de ama esanse omonye gidie wo mu na omo ayi se wo ba be di omo any kind I believe so with COVID we still do something to help our people. Okay. It's the COVID in the by the na we dey boa wo manfo e watch me number 2. Actually COVID no before I be no now there was your problem regards to especially in sanitation aspects and in your nti COVID aba na eno so ho say obahoro nsa obe follow the protocols of the COVID no nti masade say mehwe say me bro no ye betimi use Veronica bucket ma bo hu dawro mi ankasa so ma place Veronica buckets around currently I no ka say mi ankasa me the nose mask area common school for sanitizer. Some of the opinion leaders in the community and any other people are minister or bear me a kakra me one me dia mom me projection me amit me up for so din suaba me another projection some din suaba babium send the ya benya access to water na tambia e betumi anya nsuo na dia ahoro yensa send the ya betumi aboy ho ban after covid no ho. Okay. And internet say a chassis no one kasa de who make available and your mahoro e beboa me aboy ho ban fi covid no emu and I know so aban so di bi bre mo ente sa. Exactly. Okay. Enti afi yantin si yan komo twetwe no ankasa mu o beba na megidi sa wo the policies and programs o present here eno na so mo ani amamo to aba ma wenye sa. Yeah. Enti na bi ne den. Na bi ne sanitation. Security. And job. So obe create jobs ama wo mana obe facilitate am ho manya jobs emu de ehia me angasa me create me angasa so me facilitate gbe ye mienu ni nyina bom. Okay. And at the same time so make sure say your development you betumi a champion impuntu betumi akoso wadaro ma ya no ma one so kakra ma ye na make sure say impuntu betumi aba me peso so. Okay. Na yes you afa yantoma pa afra. Yeah. Okay. Enti na ye monwura mu sanitation Moba 2019 if I'm not mistaken. 2019 ye to aba ma mo ntesa. Yeah, 2019. Good. Getting to December. I think was it December, second week of December or first week of this week? 19th December. Yeah, so second week of December. Yeah. And ye to aba de ma mo. So if free hono mo a mo ba be so afena mu sai ye no sanitation ana ye part of our policies no ba ye de na wa ya fa ho. No kwenye sanitation aspect of the na idea na enkoye me bro no na ye bed in kese pa sanse na ye wo ball akese mienu e ho
any toilet facilities nyina na ade na entwa yi member nyina me assemblyman na me tumi ho ache to be able to make sure say bia me bobo din nyina no problem no betumi akofom me fa na mo bebre so e ma me create communal labor activities e obro no so ma ye de yensa so mu ba me be assembly member na ye ma sade say afedie edwuma na be di me nsem asa me hwe na me clear me no ka say ade a unim zongo ka me ka senka wanka sa obe kwa akohwe sa bola mienu a me no ka say send net ye me wo mfoni wo ha metumi a kirawo na wo hu say na enkan ne de na ho enye kra but ene de metumi de me say me bo aka say do yen wiye but almost 80% a we ka say dia had ye no I think say we are on course. Okay. Inje see ade bola in share any problem. One side any problem. Second side na say me first quarter me the projects are towards say me make sure so we didn't match it here. Now me create environmental me nipa no be hu say bola no essence send say yetumi aye hu eduma e ho atia aye kama no. You bet me use protocol decisions we are able to say ba your area be a special ball and I won nima down hono. Ya baba ya ban na ya create door. So undu ha untu for ball and ngu ho. Essence say udi say ubie door na so wura sa entrance ho na and sana which me the ball and I then egu ho. Essence the ball no a scattered area as no so. Obi aba wa to anyhow. And also na money control ni ayedin. And a secondly, so be one so jai on pre come on in home and nipe kobola crana, won't mean 19 film. If I be share, na any conformation and a moment who say, on baby now move from morning and go on dime. Send a bear ball and will be qua or be free movement. Now, what me the ball and a quickly send a young say, yeah, no. Yeah, I think so. Okay, so yeah, say sanitation. I just say a broad one. Yeah. A feed yen wakano. Yeah. Munsu nsam so te say wo ho. Yen suo de. Le krani sa wo hwa. Yakopon ya dom to say zongo de ye won suo pipes wo ho. Na bremu de first na ye maame mu na nsuo ho den na ekosa bremu na no by this time bremu no things a fast system one sa na ye nyabia no metumi aka say ya gates so de na nsen na ye hu nsuo ntono emu a driver fina abamu a ye mobilization so within ending ye be start na ye communal labor minjin di say ye won nsuo bi a wo ho a efin anase nsuo a ye no a emwa ye no ebi ni ho sa. Okay. It's not say soon some of the obetimi aka say no so enhye da nye problem be breeze sa e wo ho. And now Honomo is a place to be you and because sanitation a friend is saying if bibia de na kwemu ensuo bibia de na kwemu a na je say mo Honomo a place to live ana me boa. Yeah, ensuo no de bibia na den mo for the first time am ba and am yanga submit me providing ensuo am chairman number 2 o my bro no for so. I think say na mdo don sen kwan ye project say e dey ko bremu so no esan school wo ho na bro no so no omo so be hia nsuo nti no I see say me the pipe back so be ko ho ama ye ho adwuma me toto nyama say at least within short time no ye dey nsuo ba be si ho na bremu for so e dey ko Islamic ho no ene bremu school obia school ni nche ho no po bi si ho honey high provisions a pipe no be sure. I think say no so ba all the areas no e wo pipe obi ehia nsu a otumi ko okay. Nti nsuo de ya de Nyankopon say we have water. Yo yate yenso ya de nyame asese mo nsuo because water is life. All right, inti yamonra other projects are under wo supervision you've been able to roll them out. Yeah, especially ohwe mechanical security ho asem. And me sanso ka AstroTurf Park. That was Zongo House. AstroTurf. How much we are almost 80%. Dia contractor near so cost sa mpentwa nwi abegu so no exactly under my watch mpentwa na ye be go so then na menya assembly member but Yakopon adom ya maami MC ba ye ono so essence na ni
D sports a chintino. She lobbied back because the initial Raj for Kasai with regards to send your Mbaye Jumano. Now it wasn't going well. Into buying who say a needed says Zongo for the Fatasa Mbaye the Papa Mai. Into a movie contractor. Edema will be so for so umbrella Mbaye a Jumano Mazongo for under the watch of leadership of MCE. You have a boss or no? Not would delegate the power to many MCE to coordinate. Okay. Some play the key role to make sure under my watch the park is fixed. Okay. And my yes answer now we are in 80%. No my year no me abu watch and I'm because it's like I've given you that opportunity say can efa kire yen. Dear my ne say park no. Ashase no mo de pintoa and be ba so. Na me hu say na nya pintoa ene sa anwene na ye hia. Na say nya gravel so abo wo mu a ye de be first compact no. To me jeto me ho so advise contractor no e kire ne baby wo bremu so. Me anga sa me ko fa excavator e ko fa car e kire mo say asase no send asase fo no ye no baby no omo de ne say otu o asase a obesiesie ho amomo kakra wo ho o de ama asase wura me no makasa magina e ma bibia aye successful ye nya anwa e bi nsi da e de ko go park no so e ma ye compacte no effectively ewie ye no so me hwe e ma omo de abo e beba e de bae omo a umba be adwuma no so na ye masade se me mo accommodation me ankasa me fie me yi dan e ma omo a me no kase ho na omo te eno ewie ye no na me hu se ese se ye nyina ye ka ye hu bom na ye hu ade a e be ma park no e hu bete na ye hu so zongo fo so ade a ye de bra ye ni aso eno ma me mobilize zongo ayenfo eno mpenifo e ko school mu ho e ko hwe se ese se ye nyina ye ka ye ntoma bom na ye hwe se ye school no e ye zongo fo ye dia na aban e ya de papa se e ma ya ese ye ma ye ni e ko ho esan se satra ma corona bae no na manfo yusu baby a aye bushi omo kotolet wo ho bi mu to ball egu ho ye hu se ntwa ne kuranye meni ayemfo tu ana wo ekọ ho ekohwe ye no na ye hu se ese ye put stop to it na yanka se ye mobilize ye ho te meni me unit committee members any school fo no edi kan ekoye bibi kakra e mo ye dodo ho nyina siesie ho meni ko se me tro krata koma MCE so yesre no omo enkofo under the environmental no mo be support na yen clear ho na ho nda ho na ntimi mfenso ho esan se ye park no ye hu so ne mo bi wo ho a ye be ni needed e di amaye okay because o hwe park na o mo ye na o mo do 80% no ye hu se net no esro no esan ko mo ye projection a e wa ye bobo na e be tia che ball no so ne be ya chance no entimi nsei ye san so hu se ye ni washroom within the premises because nkofo e be ba be bobo ho left room professor o ye no hu ye kra o ko he players I be bankola ba I don't know was it not part of contract no me my you know was it not part of it? It is not part of it. So how come say mobile park na mu need washroom and astroturf the we ye no yemfa washroom nka ho you to you busae ma me ne contractor no di hu komo mo me twe ne ko MC ho ma ye be send e be take contract na say ono try say adia ministry for adron man no na washroom nka na eno nka oh okay nti no nya adia obetimi ade bi aka ho san say ye ntimi ntua ho ka okay nti say mo de be kan ho de ada na it will be additional cost e be additional cost eno no assembly na bebe eno pokra na assembly no am me kra na wo as assembly member no me duty say metro oh okay e dia come assembly okay say mami nyoma mo be ye ni aso na ade ba ko mienu say yem fa ne say net so mo consider na essential a on be ma kwan okay into matro okay asa me no ka say matro sa nkrata no okay e kire say be hia bebi a ye be gye na ye be hia bebi a ye be washroom ana say ye be san so hia bebi a we bobo na net no e na bitimi a che no ye ni standing so okay e say nkofo ba bebi a munya baby betna na because a park a o ye na e fe ye but o ba o begina but ye wasase wo ho a ye hu adwuma anka ennei se ba se o mo be ye bebi a nkofo betna ni nyina wo bibia wo yate eti to asoma yen yem free astroturf ne de ho yen ko baby for astroturf yen hwe ye kwan
Okay. Well, when it was and saying omo ba be ye akwan na omo egu at the whole order. Omo my 20 kilometers. Na that is Odan town rules. Okay. Na Zongo yaka home. But the akwaya ne say omo ba be du Zongo no. No your problems dada. Ya gates nyina asay. Na entwe ye say aban ade a oye na wo hwe sika pedin a ye di gom na ye ba be du Zongo ne ye na ye say ye gates asenti ye pete so keke na yakọ. Nti me put to stop rate. Me report to the MC. Na esan say maame no so tie di aban ne pese oye na asenti no. Of why e mo ye de nyoma to ho a me no ka say omo award contract say yom be gates no. Me share ema oma ye gates ni nyina sisi a me no ka say omo ma ye 46 meters 460 ya ye 460 ni nyina ewie na ye hu say ye be hia say omo betoa so akodu Islamic esan say park ni mpo a ye kanfo sisi a no gata na ntimi ndu aka crave na edu ho na nsuo ba enya papa but for the first time I want me award the first phase ni there they say ya san akotena asema ya dwen ho ehu say na ebe hia say ebe du Islamic say say ebi se wanumu a na wotu bi eben nti de omo aye no kra che say odi bi emu kwa ombe okay me no kwesi de akompo a mpenifo asom a ye so no so okay me gidi say enche bia ya san ba back na ya san be continue okay within short time 18 pacho to asom under my watch me hwe say no so ebe koso okay na o hwe security aspect nso a ya bro no a nipa bebre free areas eba ho be diagro na ehu hia say a certain bia na eho no be han na mehu say na Zongo eya bia na utum say na eho sumpa yi nti me lobby e ma me hwe say Islamic for say ufri krom na wo kɔ hɔ a esan say omo wo asie kakra nti na eho sumpa untumi ankɔ hɔ me no ka say all the corner mama light abaho sisi a udu Zongo anajo a obehu say Zongo aye kra behwe. These are the things me am feel say under my watch within 1 year no. But me a project here me hu ni say na ya dia na e wo ho for more than years but me buy ye me nya 1 year but at least I was why be kakra my year just say in kanfo no but Zongo fu nyina hu say we are on course. Okay. And inti 1 year nie and na waba be assembly member Edia Mama for watch number 2. Edia ben wa identify ya utumi ehunu say this is one of my biggest challenge. The Ukrainian challenge kakra menya ho ene say me bro no e bro no bi a utum say memu na edi agro wo ho pa yi mmabunu doso youth no na bi hia me ne say nka ye benya dwuma ebetumi aboa mmemu na omo so betumi akwaba send be ya mobilization say ye bo base bi atena ba bi ana say ye say adaje na ye di nkomohu ehun hia no ebetumi decrease that stress no I know it's part of my stress me hu say going forward no. But I would say job creation was part of our policies no into oba ye den na wo waye for job creation since I want to say the teaming youth warren and then I want to why just to curb that problem. No Ukrainian uko Islamic school mu ha obehu say yesi factory bi wo ho a ayam yankasa media factory amoye den ya name no massive Ayara Ventures and the registered general department you produce gari. Okay, we are into farming. Me no kase me were farmland some of the youth in the community me ankasa na me form the ekoye dwuma na me tuomoka ye wo man bi ho so Zongo ho abanchi ne ready na me de ba me form within the community na na omaye ho adwuma na ya chigali na ya ton but at the start there me so me hia moa kakra free aban mu na etumi abehye adwuma no mu Kenya na ama me ne so adohu na me so me kura no metumi aboa na akoy na nim nti no obi a na ne jekua hu ne de me farmer. Okay, me angasa me what time for farming. I think so these are the areas metumi ne boys ne kasa okay to engage them so unya asase kra 1 acre
na the whole year no went to me anya hwe kra na wodua banche kra wo so a wo ani da so say e be du afe ne de na wo banche na bo sa also utumi ebebo wo boka se banche meju sei na obi so aka tro se memo sei na say ska na wo dia etumi boa ema nyoma wo dia to apon so no so utumi de bi ye bi na abrabo no kakra na so ko wani okay inti osan mi san bisa wo say is either oka job creation and as a job is either one kasa obe create and obe facilitate oka so sign facilitating so e di do sen wetimi facilitate ama wo mo e wo electoral area hono mo any part do sen facilitating na make no base ni say obi epe adwuma like ebia me pe adwuma wa henkan me am sure mo bo say otra I'll communicate with the income manager no say makola ye potent into ni krata ni mo hwe say akonya wo ho a mo mane bi nti dodo sen why so far me no ka say menya kra ma ye bro more than 6 or 7 obi mu we hen ya fa bi mu adwuma mu we hen actually ba ko a me minim say owo zongo ho a me ankasa ma fa no e wo me ankasa madwuma mu aya me ankasa me facilitation under my me ye adwuma wo ye friend is saying no drugstore okay my fan wo to afa obi a ono wo wankasa wo pharmacy ho ansa na madam for ba ko bin so ko national health insurance ono so wa facilitate ama no security wo ho me ne omo akasa mo no so me no kasa ono so ye adwuma ho ansa na me san so wo ba ko a ono so wo market sisi a ye from pawn shop okay me ne from pawn so akasa mo no so afa na adwuma ono so e wo adwuma okay enu nti ye be se da to nsa afra wo ho na enu de wana nti nka wo ba te se bi anonwotwe a nonkono na ye be wie but ene de ye just to whet the appetite of onkrofo a omo ewo electoral area mu hono mo enti na ene ye frɛ wo a ye brush through some of the enioma bi a waye ama wo mo e de ben pa na honorable Nuhu Ayara emfie 9 enkwa awieye obu nkompon kɔhwɛ na chi a obetimi aka sɛ wei maye na sɛ ma me ya manyosem biem kura me okay de ehia me an sɛ ye kwan no me bɔ modin sɛ ma bresu de metimi aye kwan no akwa kodu Islamic school na ma hwɛ sɛ brim school mu hɔ omuni toilet ye be mo toilet na ma hwɛ sɛ under my watch no park na ya no e be kra be hwɛ na opia e be ka sɛ ye be ye park no zongo no ene ye I will manage nyina na ma hwɛ sɛ before me wie no se say no nyame adom ye nya MP e wo ho MC so e wo ho me lobby na ebi mo nya akonya na yetimi ahwɛ schools na omo so enya scholarship na omo so no omba be ye penifo da chi say kra ye retire they will come and succeed us yeah I will do those things okay then na metimi abomodin say mama school for college scholarship ma hwɛ sɛ zongo puntuo be konani social road astroturf free ye me make sure say under my watch here ye be guso ansana so 20 ne be san na be so zongo yaka ho okay I will put that pressure okay I will put that pressure words of honorable Nuhu Ayara chairman number 2 ono eno ya assembly member wo hono mo honorable ye de yenkomo ne ba wieye na ye be pese ye be gye wo nsam itwato ene afutuo kakra because nansen enema bebre no na asode mema ne mema da ma ne meda so many things ena asori ewo man mu ye koyi afutuo be na de ma omanfo yo me da se afutuo kesia me de ma omanfo ne se o hwe sesia sende wiasa ye na yare kese ya abai ye nyina ye njintum se yare no e wo ho ye ne ene ye aba betena nti no obia make sure se nhihye ya aban ade ato apon so no ye bedi so se ye be horo ye nsa ye be sanitize ye be share nose mask no e be ya ade a e be part of us na de to so ye be ma ye ni e be koye ma ho esan se wan hwa wo ba udachi ena wankasa udi na bro se ye mabe ku school na ye bro no so no ye be hwe se ye fie no ye be siesie ne kama esansa wo hwem petem bi wo ho a e wo hia se wo be ka se asamo member nko a na be siesie wo bro no ansa na e ho ate
wankasa wo ho a ohun sa wo gata bi anasa wo dwaye bi enkoyi a na wapɛ kwan bi na wasiesie ne kama so wo how bi so na bro adwen so a na waka kyerɛ zongo ana sɛ waka kyerɛ asambloma me gidi sɛ ye wo ho sɛ ye bɛboa na zongo afa ne toma pa efra okay na yaka sɛ yenso ya bɛyɛ dikanfo no de ye mpanifo a ye ahemfo no ye mpanifo ye na omo na adwendwen zongo no ho sɛ o how bi wo ho ana sɛ bibi na yenso ye na ankoyi a mpanifo no tumi ne yɛtena se na ye nyina yɛ dwendwen ho na yehu sɛ zongo ebe konanim zongo eyi edie ni zongo konkan ena ya ade a edama kuma so pa okay okay inti honorable yada asibebresi atonsa frɛ wo a wo baaye se na medical ka kyerɛ wo no ye bɛ hyɛda atonsa nso afrɛ wo eno ne bɛ one a eno no de ye wo bɛtena ha no mo a questions ne bɛ dɔɔso pa because ebeduru hɔ no na yenso ya yɛ adwuma bi ahwɛ awie na fe wo bɛtena ha na ye dia tetare nti wadaro ma ye kɔ ye da sese ye to nsafre wa da sipa na me free han na me den chia kese be ma ye MC na ma chia sambo fo nyina na maka kyerɛ mo sɛ mo nso e bodwumaden na kupon enka mo ho na e ma oda emfa no to pa infra me da mo se yenso ye da sipa pa honorable ayara nuhu anase nuhu ayara eno ano no meboa massive ayara ena wote ne nkan yada se see to nsafre wa wo bai ono no ya assembly member wo churemim number 2 honorable yada se We honor you, Dr. Kwame Nkrumah, the Big Six, and all the great people that led the Gold Coast to independence from Great Britain. Let's go now. E.T. Mensah, Papa E.T. Woman double shin. Kehalala neni oma ohanga na mambife. Ayeko E.T. Ghana, we now have freedom. Ghana, land of freedom. Okay, it's exactly 19 minutes after 9. Live on Ahinka 93.3 FM. Maakye any jumedi any din. Mimidi Society Obuoba Ofori Amanfo. For our being to Fabra, but if you have back in kind of come at your mom 05948441 044 05948441 044. And the number with the WhatsApp and I say SMS and the fast so about. You back in kind of come at your mama. And then so ya woda and into your mama akwanya ni bebre na mo demo adwenkyere nia ekoso wo mpotemo ho wo mpotemo te sen ya woda de no extended ye de be mamo na mo nsuma tumi aka akere yen achiase LA bridge no eda ho no ya sase a ye tu so anamon Emmanuel Obeche Bilamte Ebenezer Akwaje and Kesley Yabekodi nkomo sisi ya tewu na fe ya to adwumedie no eso ye ne ayisa opinto heba empanimfo e na eba betwetwe enkomo na we no eye yewura kwawo ayisi megidi se edin no menkeka mo so ho se dia opani sremie mi bubugu so hu ni nyina ka ho na mi bubugu so enje yari yo kwaisi heba clinic kwaisi Christian heba clinic kwaisi sanity pepe yo all right muna mo wo kofodua suhun kofodua kwan so hono okay na maso ye hot saying yo menua dedi kan no memfa enchia emoduro ema odaman ema Ghana man na memo Ahenkan FM so abaso papa se modwuma moye no edimu na moboa oman Ghana enne sana na woka no ye freyen kwaisi Christian Herbal Clinic na ye de ebibiduro ena ye adwuma ye de nuantini nua hahan nua bana kyeresa bibia fa heba ho no eno na yedi dwuma wo yaso ye ho ye kira kwan e wo nankese eyisa
baby a wo my Ghana mo bia se wonya bedru so humu nko ade a bisa se wo kɔ Koforidua wo tena Koforidua ka mu a na waka kire driver no se ubesi ewo nankese ayi saa baby a stroke aduro no Sara nso na baby a wo bia o Ghana ha na wonya kopie Koforidua nko ade a na ubisa se wo kɔ so hum se wa ukra wo ka o se obefro passengers car wo de ohia no se obeka kire mate no ana obibisa obia se wo kɔ nankese ayi saa baby a stroke aduro no obia ebe kire ho kwan ebia na wepesa woni mpanyimfo ebedi nkomo ewo ahomatrofo yi so bikasa wi bia wotika mu bisi ana se bia bibinti na wonya daje ntimi ankusi ntigi telephone number sei na ya na woni mpanyimfo edi nkomo afa oyare ho ana se ne ebeka ho asemu yi wohia njechiremu bia na wafre mpanyimfo obetimi afre mpanyimfo yi ewo telephone number yi so 0244 413 247 0244 413-247 and I say 0248-152323 0248-152323 afe number si ufra oni mpanyifo betime din sa so sane na woka no kwa isi Christian Herbal Clinic ye di abibidro ene sa yade ahodo bebre okay na Ghana ha ye kan cardiovascular disease mu apabene for pa kwa isi Christian Herbal Clinic kuntimi nyi emfremu fi say yaje abasobode bebre na cardiovascular disease no ebi ti say heart attack, heart failure, heart enlargement, stroke ene ne yakeka ho sa yade nine na se miense amakekan ye wo so dro pa na mom ne na dro no ye wo kese pa e yade friend stroke say yade friend stroke a chi wodofo bi na unya baby mfa na nko ana wo de na chinia no mununumnura na enko a ene ye wo last stop wati yenkan Fre number say dia to dwa na akire kwan a ya akire we bomode ase obeba ho na ubedru ho a nyame adaro menti ye de edru kanwa ho ebe ye odin ya de bi ti say malaria, typhoid, jaundice, anemia, low sperm count, infertility in women no de wonya bedru aso ye ho na wo de sa ha na nam de a no hu say na wie yaba ye bema odru a sa hawa wo de ba ye ni nyina eto betwa eti say o kan opinto na kwa isi Christian Herbal Clinic owura Dr. Imodola Mpem da kon anopai me chia papa ode aba adwaman so no ye herbal tea nwanwaso ahodo miensa bia eho behia se mpanyimfo ana tiefo beyi nwaso no tie ne yie na emu nsem no bebeba no ebe kire se wo se wonya benum na de bo ho ban Dr. Imodola Mpem da kon ne botaye ntia wode sa droi ba bonten ene se ya wo na so ye ho ana wo ne clinic ho na wo hwe yare ahodo bia eba ho a ya na ne homete esan say wo wadura nkrofo betimi atwanom anya hoden na yare bi ankobo ana se stroke yade ankoche won eno nti ni hwehwemu no ena wo de herbal tea ahodo miensa ba na herbal tea ahodo miensa no di kan ye frɛ no Eisa Opinto Herbal Tea Eisa Opinto Herbal Tea no ye bono tofan ye beka se ye immune booster na immune booster yi na nsan ya COVID-19 yare ebe so wiase so Ghana fo wan fa ho nche yen no e ba say ye pedro anonom na ye de atenten ya pom na say ama immune system na strong no Ghana Health Service for mpanyimfo de to yen a ye ebibidro no anim say yen susu yen fa ye nura ye wo a ye nomo a ebeboa ama nipa ya pom atimi aye den no wo bibia no fabra na yen fa nkofa mfidie mu nhwe kwa isi Christian Herbal Clinic yen so ye de ye nura ye wo no ekofa mfidie mu ye de koma Ghana Health Service for emom de kofa mfidiem ewie mu nyina no abeda dwa pefe se o Eisa Opinto Herbal Tea no se wono mo a serve as immune system support na che se wono mo a beboa na immune system na nya hoden ni padua na kwa ne nyina nya hoden se de be ya se yade ni mpo bi kochewa ana se mistakenly bi ko fa ahwena no baabi na ebo wo mpo a obetime de nso nkonim eno nti yare a ye wo mu ana se ye ne normal time monti no mprempren aduru a ye nom na ye de abusu immune system no eye Eisa Opinto Herbal Tea abusuafo se wonom Eisa Opinto Herbal Tea nso a ebebo papa na ayimwa bi a obroni friend bacteria so no e de afrie mogya anim fi se bacteria so ne tie mogya anim a eno ne kotia enkwamo ahoden na ewo nipadua anim no eno nti bibi kakra bi ubom se wo yare eno se wonom Eisa Opinto Herbal Tea ebebo na Eisa mwa nyina e de afrie nipadua anim na nipadua na timi anya ahoden
ebusuafo nipadua na ewo ho saa no ye wo acid wom na acid no nso nipadua ne hia acid no ansa na atimi atena se eno nti se wonum aisa opinto herbal tea ebeboa na wo acidic level no amana ye normal pa eno ay mane nkosoro eno nso so a ema no ema form se wonum aisa opinto herbal tea ebeboa na clean vital organs no na vital organs ni bi eti say yen kidney ene yen liver ebusua ene me bana metiew na wo se ene eye world kidney day na ka me pese wo kasa wie ni eba ho ene eye world kidney day eno nti say ehwe edro ya ye kasa eboa na siesie yen kidney ene yen liver na ene nso ye world kidney day na me stress ye betie ni ye pa ebusuafo se u kidney nya adwuma ana se u kidney failure na je se wo wiase na eba wie ye no enwe mu adadi be fe se u kidney e failure agise bibidro pe na betimi ama u kidney na babak bibidro pe ene betimi ama u kidney na babak na kidney obi tie cross kidney kra de ne kidney ensu ayenom aduane ayedi ensa ayenom drinks ayenom bibia se be efa yenum e de ko eni paduane mu no eye kidney no ene liver na se de se ebe sone so na eyi ni padua no de no ma ni padua no na de ni padua no mpe no so no na e de aba abonten eno nti na obon se wo ho ane mfifretew wo ho obon se e wo se ukodwonso aka no ukodwonso wo ho abe ye wo se kogya wo nan na kogya wo nan obi ho da na dwo wo se mfifrefri mi saa eye de kidney na ye ho adwuma awie na body ni hia no eno ne ma ne ba abonten nti da bia ya metena afidikesi yesu aya na metade sone ye mfato ho pa chese wawa abawie na wode kwaye nkwan no ubon se sone ne be sone yi madua no ene mefin no afri mu na aka ensuo no nkwan abeso na wode kwaye nkwan sa na kidney ne te esone so wie a na ede honam dua ne de na ma honam dua no na de honam ne mpe no so na amana kwa abonten enu se o kidney se ya mbusuya entimi nya sa adwuma o ya meka kire wi kidney entimi nya biem enti de beba ne se ye de wo koto afidie bi a ye fe no dialysis machine so na dialysis machine so ye fidie ben ye fidie bi a abrofo aye na omaye ne se ebetwi mogya afri mu na san de bia begu mu se omogya okidney ne nya adwuma entimi produce nkwamo ahoɔden no mfa ma nipadua no de friend nkwamo ahoɔden na eno na nipadua de nya na etimi onipadua akwa ne nyina timi alivi eno nti se okidney se ya entimi produce saa ne ma na kidney ne hia no eno nti da bia no ɛwɔ se mogya na asɛe wɔ mu no ye twifri mu na yɛsan de foforo eba begu mu kwan bɛ na ɛfa so twe no ye de tube mienu baako bɛhyɛ okon ho ha na de baako ahyɛ okon ho ha mogya dada na asɛ na ɛwɔ mu atse nsuo na ntimi nya hwe ma no na ɛno atwe afɔ bonkum na mogya na wakɔtɔ aba no a ɛwɔ nkwamo ahoɔden no na ɛno nso atwe afɔ nifa nti yɛ twefiri mu no na yɛsan de bi nso gu mu na mogya foforo na wanya no ɛba wo mu a nkwamo ahoɔden no betimi atena wo nipadua no akɔpem na wɔtwe mienu pɛ na wɔtwe mienu ne san nkwamo ahoɔden na san entimi nya adwuma biem enti wo hu sɛ wo hɔ a na afi wo hu sɛ o system no entimi nya adwuma ye wakasa wo hu saa wo hu aye mbre waye anemic waye soro ha bi sɛ ba ne saa agye sɛ yɛsan kɔtwe mogya na asɛ ne gu na yɛsan de foforo begu mu enti abusuafo na wɔtwe mienu bia wɔbɛkɔ dialysis machine so na dialysis machine no me kai way back in November 2020 me ko PM War 37 military hospital and am say me ko bisa say ne bot sen abusua ena form that time no na ukoda fidie no so na de me kan ya twimogya ne gu na ye de foforo na wakoto aba ne gu mu a machine nko a charge no na 900 cedis and 9 million it was kan mu 9 million emogya na wakoto aba ne nka ho expense bia wo ho nka ho afidie no nko ade no no ti abusuafo wo de yemfa ne se wo lori fe ne wo mogya bibia kra enko so 1000 efia he na sabi sika dua simu banyimfo woni mu a na ye betiti sika dua no sika no wo dua no so ne ye betiti da bia se eye den kra so besa sa nti 2 weeks bia na kotua 1000 Ghana cedis abusuafo ene ye world kidney day mo yemfa futu ma ye ho se eni kwa se wo tena se na wo kidney se nyame adaro ma yedi aisa opinto herbal tea ben nunum bi pa na emmo kidney ne ho ban se doctor ka kire wo se wo ye nya kidney stones a pa chow enuma drobia num aisa opinto herbal tea na ebe wo hye wo kidney stones ni na afri ho se eba fofore se wan hwe ho asama anka ana wan no madroi na an wo hye na ankola ye kese a ena wo koye kidney stone operation wan tua kra no betua 10,000 Ghana cedis
tete was kan 100 million ansa na ya operation no na bisa say ubenya na enti abusuafo mman fa isa opinto herbal tea emo ye ho ban pa na entimi ntwe free sa yare we nyina ho yare bi say malaria typhoid jaundice no de say wonum isa opinto herbal tea dia eno eye bonus ema okra afa yenkwa herbal tea toso mienu ayisa minta herbal tea obrone be kan say for general well-being and vitality na eno so kra na senesen ase ne say eboa ema moja timi die mu afusane say emoja ntimi ne wo mu afusane ya eno na obon so wote ho na won sa ne won na yotititi obon so obada na dwo na wo fanyina den won so woto ase twetwem obon so won nantu adududu eche say obrone friend say poor circulation of blood say moja ne ntimi ne afusane yi enti ama uvensi ne mu moja na akrotokoto nyina no ayere oni honam dua no tina bo so ho a won sa gese ye biebie mu o fra o ma onana bi na o biebie mu ma enya ya beye bia na ya wo hwe yade na o yare enti wonum ayisa minta hebati na ebeboa na ma moja timidio o mu afusane pa na sa afusane ne ba sa pe tetiri ni bejai onan na o se anansi achi nyina ma biem busunyafo obi ho na cholesterol ahye ne ma nia eha ye before pa ne say yentai enko hospital enko cheki saa nyama we eno nti aboa yen say yenya aduro sei aduro we wo no mo a eno ankasa be cheki wo ama o cholesterol level na e wo soro no nipadua no so hia cholesterol se cholesterol ni nipadua man kan intimi levi na mum cholesterol no se be kosoro ana se be kofom no eno na ehu eno nti wonom ayisa minta hebati na ebeboa na cholesterol level na e wo soro no eno so atimi aba fom obi o hwa na o suffer from diabetes ba cha so we obi a we diabetic hospital okọ anunum nra hu anu ba cha enne wadru ene de abrewe wonom ayisa minta hebati no a ebebo papa na cholesterol level no abakama eduro no ewonom a check cholesterol level no ma obi ho se media menso mefu nya kese me pa cha do be ka cha se wa we kese bia na cholesterol wo mu no yo trofo obi ho a wo ye hwahwa wo ye slim pa enso be check ne cholesterol level no na e wo soro pa eno nti se wo mpese cholesterol be kun dia na de ohia ne se obenom ayisa minta hebati na aboa check cholesterol level na ma obi o diabetes nto e be check ne sugar level no ama na e kama pa se woni diabetes ni bi woni yare me bodi nyina bi nso na nkyere se wonti nom frisa wonom a eduro ne bo ho ban eyi ufi sa ya de anka obenyanim eno nti na me hya se akasa me ka se doctor no ni so ade hu ni se obenum adu na bo ho ban na yare anchew amfa wa ma na so ye ho eno nti wonom a eboa ema diabetes no o sugar level no be kama afa de twa to ho no ye be ka bibi e friend pressure nipa bia o pressure nipa bia o wiase bia o pressure na mo pressure no se be ko soro ana se be ko fom no eno na ya na ehu pa eno nti se o mpese o pressure be kun wa na ne hese wo ya ne se onum ayisa minta hebati na ebeboa ama o pressure level no etimi akofom kama na enura wanom a eno so kofa o half fro bi de abre wo no na ne nyina afri ho eduru twa to a ebe di ho komo ayisa medulla hebati na no obroni be twa ne tia ese for general well-being na general well-being so ase ne sen etimi esa yade bi a ye friend migraine yade yade a ye kan twi mu a ese asorobene obon se utifa na dwa ga se cha se paiwa aje se opesumia moton bi na odi uti atoso da so be meet area santem obon se adwo a obeka se wawie na enum ntem ebesamba eba ne saa adwuma bia wo ye bia wontimi nye dibisa ho ena ya sori a ye adwuma yi ne se saa ya de hawa obene waba wa manso a enye yi enu ntine de beba se adwuma ru aso ntimi na adwuma na ha obeyi wadi na obehu fra ba eba ne saa de o hawo ena be fie enu nti wa wo suffer from migraine no bomodi ase obenya adre bi ne wonom ye wo yade bi e wo ho a ehu pa bet nipa enhyeda enhwe ye fe ne hemorrhage no etwa ne tia beka se moja enwini gu adwen mu ye wo vessels bi e wo ye tetri ne mu sa akomane pompi moja na ho na eko esomu na afa ejema manipedua no se tukrukitu bi koda ho ana se internal bleeding chase se eba wo te ho a wo mfele hwe se bia moja enwini gu ti ne mu fi se eye nketenkete dako pa akomane be bo moja na ebekọ ho a entimi anso mu ye no sa da na obohu se one side nyina na eko off ebele kikese no
one side nyina bɛkɔ off obi a obenya stroke bia nso estate wɔ ne tirimu obi a obenya stroke bia nso ne pressure wɔ so pa ɛno nti nura ide abai sɛ wohwɛ a wonom a ɛbɔ ho ban de wo free stroke ho kra sɛ wonya bi nso a wonom a ɛboa wo ne san de wo hoɔden no ɛsan ba back ɛno nti mesrɛ sɛ obi ampɛ ɛyisa melulak na ɔnom na ɛbɛboa ama yare a mekan etime afiri no so ebi ana wo Parkinson disease Parkinson so ene dem obi ho so pen ma na ne sɛ wo so odnam ho abon se ne ti na wo so ne honam nyina na twetwe no na wo so saa yare na fɛ ne Parkinson disease obi ho e ba no so a o se ye me fie ba yi me pa chaw yade na wo yare ɛso aduro ne yade aban ɛno nti wɔmɔden asɛ wɔma wo nsa aka bi ne wanom na ɛbɛboa ayi wafiri saa Parkinson disease ne so yɛwɔ stress adwene mu brɛ yadeɛ sɛ wadwene mu abrɛ na neɛ woyɛ no sisusu yie ma wo na wontumi nyɛ w'adwuma daily sɛ na wopɛ no a waduro ɛyɛ ayi saa medula ka ɛbaate afei nso obi wɔ hɔ a wɔkasa a wonte ne yie broni friend loss of speech bo sɛ gye sɛ wode waso ɛkɔ bɛn na no ho pɛɛ ansa na wate deɛ wɔka no sɛ woyɛ nipa a wote saa ɛnɛ waduro ne ɛde abɛn ebi a na doctor ka kyerɛ wo sɛ brain tumor hono wo adwene mu hono yadeɛ ayɛ ase hono wo sɛ wonya tene saa pɛ ɛnkɔmfa nkɔtena sɔre fie wo mmɔden sɛ wobɛba na kɔyɛ si Christian Herbal Clinic ɛnam Dr. Emmanuel Lampem da koso ɛbɛma waduro na wo ho atɔ abusuafo obi a meka ne sei obi se na herbal tea deɛ sɛ menya memerike bi na menyamasi kyerɛ bi nyame brodo bi a ɛno ano no metwa me tea ɛnyɛ saa da tie pa chaw ɛnyɛ saa na yɛnyɛ duro we tie ne yɛnyɛ duro we tie ne sɛ ɛyɛ herbal tea a yɛmfa si kyerɛ ntumu herbal tea a yɛmfa milk ɛnka ho herbal tea a yɛmfa brodo ɛni na sɛ na yɛyɛ no ne ebi a nnuro ne miɛnsa nyinaa wobɛtɔ opinto wobɛtɔ minta wobɛtɔ medulak sɛ wotɔ miɛnsa ne nyinaa sei na wobɛfa so a wobɛyɛ no oba no nso hye te 750 ml obi si na krachi de na wokyire 750 ml nso yɛ den sɛ unya nsuo pure water 20% de no ba ko ne fa 750 ml eno nti de oba ya ne sɛ oba no nso hye na ma na huru oba no nso nwunu no ama na be nso hye ehuru pa no na wapɛ o cup miɛnsa na wakyɛ nso hye na ma cup no miɛnsa pɛpɛpɛ enti tea bag no ufa opinto a no yi miɛnsa gu tea bag ba nsuo no ba kum cup ba kum na wafa minta nso no yi miɛnsa na wo de gu cup ba kum na wafa medulak na wayi miɛnsa na de gu last cap no twɛmane ni ɛdwo sɛ ne wa opɛ sɛ de bɛ ya enro wɔ no mu a obia ne sɛ na opɛ ne tifa onom cap di kan a na watena se a na watwɛn meeting no mu ntem na wanom cap to so mienu na watwɛn a meeting no mu ntem sɛ wo ba nom cap no to so miɛnsa na ɛyɛ medulak na ɛno de fa wo atre mienu fra ansa na wanom onom no time a woni di ye anabatutu sɛ wo osade a mpacho ya didi kakra ansa na wanom oba onyem nnom oba o ma akola no fo nnom akola unya 12 years ono nso so entimi ennom na odan ha sɛ wo pe bi ato a ma mefa na mesi ma mpotamu bia wo bia wo fra bia wo hye bia de bebrɛw ɛno nti mo frɛ telephone number si we so 0248 68 0844 0248 680844 and I say 059 57 38 183 059 57 38 183 and I say 0243 23 40 20 0243 23 40 20 so friend na mesi we ya baby awo odam peso mu ha ba bia wo hye bia onsa beka bi onsa ebeka aduro ne bi na maka ne sa wie no na moma yentu ho fo yare covid-19 no sa ewo ho yade a ewo ho nti bia mo ne ho ban nyina ya mo ye ho ban na afei nso yenhwe kwan a ye fa so edidi yi especially kwan a ye fa so de nkyene bebre edi asikyire bebre kwan a ye fa so we mojanam ene nam a srade ewo mu ebusuafo ɛha na no pɛ ye de mo besie ye da si bebre yewura o sei wo ye marketing manager edema kwai Christian Herbal Clinic and yɛte ne nkan yɛwura yɛda se papa sɛ anɔpɛ yi waba bɛma yɛn afutuo emu hwam sei yɛda se nyame hyira wo nso paa enti abusuafoɔ yɛbɛtoa so Maakye live on Ahenkan 93.3 FM wohwɛ ɔmrɛ no asima no aduanan pɛpɛpɛ ɛna aba pa no pa nonkron ɛho ɛna ɛyɛ woda na sɛdeɛ mu nimu sɛ yɛ woda deɛ yɛma mu nyinaa kwan na ma kyerɛ yɛn nea ɛkɔ so mo mpɔtɛmo yɛma mo mrɛ ne dodoɔ nti yɛba wo hɔ no mo animanim yia wada roma frɛbra na kyerɛ yɛn nea ɛkɔ so ɛwɔ wo mpɔtɛmo hɔ ɛnomo ISEN Ghana ɛyɛ International Scholarship Education Network ɛyɛ eku ɛnhyɛ aban ase NGO dwuma mu die ne sɛ ebia na wawie wasi
watchro wo SSC anase ABC ni yeka ho nyina watchro awie nanso so akase obetwa so eno na aka na ayedenden de ama wo a Isen Ghana ebema scholarship amwatimi akusua de City of Business School and Finance eno ne won kran na mom omoba bebi omon krabata ne bi wa ha enti se oba be fa forms na se niema wodo ambebubo di mpese wusua obekwa kusua no free marketing management na opese wusua project management, managing travel and tour, managing health and safety, human resource management, oil and gas, banking and finance, accounting and finance, business management, any administration, business studies, journalism and media studies, maritime management, hospitality management, NFA retail management, and our person Wusia, Yabetchero, and which you assign one non-academic programs, say political science, microeconomic and policy analysis, home economics, mass communication, occupational health and safety, public relations, project management, business law, security and risk management. When you na yechere ewe ya kache ho no mo a Isen Ghana NMA was scholarship no amakosua ade na wotwe pe 8 weeks ena wo de kwakosua sa ade no brabe fa form so you interested 50 Ghana cedis I can FM front desk brabe hunu receptionist no na ontumi ema will be number ni 0540 671 681 0540 671 681 and a 0202 783 172 0202 783 172 and on the number of friend penny for K Asenso Limited say a swinging wheel office chairs in Konya Papa and our pedigree office honomo and a K Asenso a penny come for the amount in Konya edi nuya and I and also so in Yanosu near Papa Utimua Afibo authentic bookshelves I was say Utiminya Babia or the one crata semi na the na enkuranko Johnson anko nene amfa so Seka Dabraka of Iran Clinic and abehunu K Asenso Omanfo wo Kaneshi Flamingo Road nso monso mubehunu K Asenso number ni 0302 257 209 0302 257 209 and a 0302 919 739 0302 919 739 AK Asenso Limited, home of quality office chairs and book shelves. One more that Roman Omabo CPM Yajina Swano pay ya de Maakye ya wada de edi ebremo. Wada Roma ye ma won so kwan frebra. Kire ye ne ekoso won potem ho no mo. Number ni 0201 944 485 0201 944 485 and a 0554 820 910 0554 820 910 ofreba kire ye ne ekoso won potem ho no mo ye team no wa ha ye trotro nioma ye be make sure say ya famudie a ye beye a facilitate ama sa wo ha ne ye free ho no yetumi ye free ho me pa chawo ahenkan mu ache no pay. Good morning. Maje wo so udi ni ba bi akasa free. Achiase brother Philip yentio. I am the parents Achiase to Australia bridge no one can want them. As the bridge we say ye chow video as Penyako FM Unia TV Bosumia FM ya can body the over bridge na ya the inso talk not do a church with a mamoko at Jim Australia. Amutimi a bridge nechi and I'm one free or swasses about just no the bridge nechi. In 20 years, someone penifying kind of a Jimudi and I'm Tambia needs to be a resident to be on Babuay. In 20 years, some bridge Yamakan was a moment the answer. Move to one among Edia Maye. Yamin so many as my farm where the man at Chase and answer is still waiting for them. Yes, so yeah, that's a Panyamishra on Sopa. I patch on to bet me a boy room. We say. Obuoba Ofori Amanfo. Okay, me pacho udini maybe akase free. Hello. Udini ene maybe akase free mami. Good morning. Ya je wo so. Akase free abuabo afididan. Abuabo afididan ho me pacho yenti o. Me pacho gota na ho last bi mu be hwe. Amo mu ka so mu ba be. Teti ano do sinda mu me hwe gota ni mayo. Ya be san ba why?
Yɛda papa muse de bia meka mo ha no ye gidi gu ho na fe yetu so na mo one after the other mpacho odi ni baby akase free. Hello. Unfortunately me pacho unsu betumi abo awram oba wo ha no ye behwe na yetu so anamo ama wo me pacho odi ni baby akase free. Obuoba. Yes sir. Good morning. Maju so boss. Abudi say. Nyame ehumi mo bona so Mr. Boko. Just like I said, Sirakola. Yes, sir. Obuoba already, that was why I had the power. And I will a chance we now make a once and I will boss. Then, the power. The cases to be the ginger. Homo, the animal from my money, or some man, and we started then I want to have found. It's a danger. Oh, honestly, Obia Chin and the number of incident to be sure, Honoman, Sana. Ni about how bad idea and you could have. Yeah, I mean to me who said yeah, Ghana and India is a good idea. Who did the idea one chance here? I yeah, the Nicholas was some crowd, than 24 to 1 amona, my farmer for Swa. Mobile now, San Falano, I want to do what I attention. I don't go to the Sia Pat, but as a second, they didn't become all the phone and some baby. It is a seven time of power. I want them. You say, Mugusamu. Na mo shona mo ni asame manu kasa no na mu say ya no ya phone it was on to the cabinet. Okay, yate ye behwe ni ya tu sa na mo ne de ama o ye da sibebre se won so wo frɛ de sa adwenkyerɛ no eba ye nyame nhira wo me ba chodi ni baby akasa free. Hello. Unfortunately, when Timmy and Yinaso, also betumi abo awram 0201 944 485 and 0554 820 910. Frebra, Sisia, me pacho dini baby akasa free. Hello. Yes, sir. Unfortunately, when Timmy and Yinaso, me pacho dini any baby akasa free. Hello. Say MTN why din am frɛ Vodafone no. Me ba chodi ni baby akasa free. Vodafone no 0201. Me ba chodi ni baby akasa free. Hello. Yes sir. Yes sir. Me ba cho ye mo acha no pay udin baby akasa free. Okay, but I'm kasa free when kwanta AK Molokrom. Original Kakaku. Yo Kakaku yenti o. Yeah. Na as o regional umguso ye ndi the bomb about Kaka. Na me pacho joining kwanta on network no na se wo kan ho asem na da be na wo kan ho asem na mpemfuno o ma ya kuzisan. Yate. Anu ye baba why? Pacho yo. Yeah, that's say. Me pacho odin baby a kasa free. Pacho ye frame Mauli. Me kasa fi asima wodo. Achim abodom Mauli yenti o. Pacho ye kwan no into kuye. Ye blepa this is yato. Okay, yate ye chia kedefu nyina why wo abodom yi de. Yo yes. Okay. But odin baby akasa free. Even bibi bu something as I say oda boss I am blown boss yeti o. Yo I'm a pede me mamu ni adwuma pa mo ye. Yeah, that's it. Amen come on. Amen. Na asami man obeka sa ono so me bona baso. Oh, that's it. Cause me kinu se near all Kenya no eno kra ekoso de blow no so. Into no me bona baso ano. Oh, that's it. Into me chia the MC Madam Victoria. And the MP Oboduma Papa Nyame Nhyira no. Nyame Nhyira wo. The presiding member and a youth organizer Aaron Nyame Nhyira wo nyira. Nyame Nhyira modern mfanye dumale mai. Bye. Yeah, that's it. Se obure mu. We say Obuoba Ofori Amanfo me pacho and we see me sweet heart a coast or achim osurase ne ho mfa no we see speedy recovery ema me. E ba so di baby akasa free. Ne kan da achim we ya tani ade. Quina ne kan so say one me man kan jo ma me
Me pa cho ye be kan wasem why. Yo, apo, me kolomia. Ukunu kolomia obebe nwumre. Obebe nwumre why? Na number man why? Me pa cho mate. Yazebo. Obuoba Ofori Amanfo mpacho wish me sweetheart ako so wo achem osrase ne ho mfa no wish no speedy recovery efa mame na mesra osusu nyankopon so ma ne ho nye dendenden eye me kwabena Steven me wo achem achiase e na me de ebaye mpacho di ne bia kasa free pacho mkase fi achem ayirebi achem ayirebi e mami adwa part mami adwa yenti o e pacho eye hospital kwanzo bonu bi ho e flower the siase ana a former DC kana akwa ne bro no so ho ya pipe ya ye nya pipe tabo so ne kura ne nya bi mu ya sra mo muntu nwa na mo ma ya ka so ye hunu so yo e pam chow yati msa mo ba ya ma ye monye ma ye yati ya da se all right me pa cho unsu betumi abwewremu udi ene bia akase free wadaroma hello udi ene bia akase free boss Let me Kwaku yenti o. O ka say free he. E ka say free abodom. Abodom me pa cho yenti o kwaku. E kwa no ma gato o mu nya biem. E vuto nko ade. Abodom de ko he kede. Kwaku. Oh, okay. Me pa cho di ni be ka say free. Ka say free apoli. Ya frame ya sibi. Yo apoli yenti o. Because you you could put to a boy yes I am no matter how why me pacho yate ye betu so na mo why with that nyami shira won so ye da se onso bo burum ye wo best 2 minutes aye de efa afrefo ni bi aka ho me pacho odin ni ba aka say free. Hello. Yes sir. Pacho good morning. Majo so odin ni ba aka say free. Me pacho fam kwase me asam kasa free jojo. Okay. Me pacho we de me ha kakra ne say na say mate so mo say omo bo meters bi ama ya no mi ye nyina na akosha asama fo ne nsa na asama fo no busama obi say chew ko 300 Ghana ansana ya tro di ato na ayama ikaka obi fe ba bi so obi say 150 enti we de mesrewa na awuhwem kaka ma na ya hu na so ni me pacho yate ye betu so na mo edi ama o ye fra wo awua wo achem achiase anyinam oba Kwame Eric Yira Kwame Eric also ochia opa mpacho di me bia kase free mira majo so me pacho me kase free SD me pacho yenti o yo ya da wa se obuso e kata ma me mo ye raw ya nya ka fo no aya me sama mo no mo kasa na ye sano mo ti du ha mo se da bom putro ye ni na ke kase putro nde ya fa nse se wa mo ja ya ka ya se ura de ma ura na ye ni bia yi se le po ya mi jan potama ni pa e tren na mi yen danso yate trawa mo no mo kasa driver for na gwa payo na ye wo omo du ese ni hu adun e wo mu si omo da yi kajaro ni hu ahwa no kra do mo kra na me susu o musasa o mo kra na yate walanyo wo message ni yehu yedase sanso na Dr. Babazamu Master Planner Junior Kintampo onso yehu message no yedase na Yira down blue onso so de no yedase. Check out time, let's go. I gotta go, man. Every song. I was saying sorry, so now me cry. There's this all one crowd you any song. On behalf of the team
Odi Ahenkan Kwame Yeboah, the international killer Abubonua one, the Abozege man. Voila. Ono eno ye executive producer o produce show no he we mo famfa ha etina we na monkoka we na monye or the stamp si so pine na je say no ne ye ba be ye na ono no wie ne sa na wa bone pass no e de amakwadwo bafo wo se won so fa we no fafa ha omo wie ne sa na mo nyina jamu di ama Obuoba Ofori Amanfo se won so bra nefa beto emframam eno ne yekekambo mu tsisa na aye Maakye eni ti abusuafo ye bedam se mo a mo send a message de ba ye nyankopon enhyira mo nso a mo frɛ ye credit no ba bia mo yi free ye biara nyame onsan hyɛ mo anamu oma enne obi surprise mo ewo Yesu Kristo dinimo amen. Mo nso a mo hwɛ ye live on Facebook. On Facebook, ya Ahenkan 93.3 FM yedam ase. On YouTube, enso ya Ahenkan yedam ase. Nyame nhyira obi bia a wono nso o contribute ni quota to Ahenkan ye Maakye morning show yi. Wo frɛ me Obuoba Ofori Amanfo. Me sorry so jamu di amakwa bena costi no de adwuma e de abeto aso. Nyankopon ya adom a wotena eye fiada. Se Yesu ama no de yenkwa kye ye nea. Ye bese na hia biemu. Until then, me say show hu su yie, wo show hu su yie ni Yesu bemu a utumi nyini che. Your number wo be frɛ wo offline e 0557 266 229 0557 266 229. Enkomo bia person ye di wo off air, me pa che obetumi afrɛ ye. Makrao Osofo Bediakon. Me ma good morning.